E kubleye piwaro hakani ka video kwa open snyau cha piwa igre wa Lait Jaintia Hills District Jowai. The chwaus dangi hamdamu ye subscribe your new channel. Kanang wa yo pten cho piwo ye ki video wa thame te tons dangi. Kawi niki company wa Jowai de kam wa kre ko khat so ngut ki candidate na East Jaintia Hills, khat san ngut ki candidate na West Jaintia Hills, chipau ngut ki candidate na War Jaintia Hills, we chipau ngut wan na East Khasi Hills. Katkam ikwa kanika company kiwa ye u apply ya ini ikre to kiwa the pass class 10 chajerong don hi wai ki candidate to uman ki kiwa kre chitom neibynta ki tu kiwa wan na ki tha wa pher le mboy auri neibha de ka hostel wa makna wai mem kam usu chitangka le hayito wa ki post wa like to assistant manager, divisional manager wa branch manager. Lada ki wan na perdi yong iki wada pass class 10 ye piu apply ye ini ikre wat lada mem experience pile nei pha daw ka training wo ki ya pi pen Jowai hi wei hapo ka training daw yo jing su pi da ka incentive wa bonus I wa daw chong he kre chitom wa ka performance yo pi payment da dep wan pi ya ka training daw su ki ya pi da ka salary ka wo sedang nadu so phau san hajar tangka hadu san phau hajar tangka chi benai plus daw yo pi le uron ka wi ka branch office ka wo man ka yong pi hi kamte de khud ye phi wo ye wan mi phi cha office rangkat wa ka CV form na mo ka resume yong phi ipor wa ye phi wan mi cha office to na du khat wi waje step hadu ar waje isngi itha wa kani ka office to Jowai lom pariat we yo cho phi ya ka YouTube wa bnya ye phi phone hakini ki phone number not khande len rum rusan phra le not san lane ye phi le phone sakani wan ka wi ka number phra nyaw le ar not praso san khande not lane ye phile ulai hakani ka website www.leadinternational.co.in kamte rapan smart phone khnang wayo man phi ki wanang kong uyo ye kre wa pura nei bha mem ubon tali ki post wa like te du kini don he ye subscribe like we share ye ki video khub lej bon